Tribunal Constitucional Uyarjun Amparo Mañacuita. Telefónica del Perú Empresa Mañarucurja. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria Sunat Wasipa Contrampi. Mora Cobrascan Interescunata Ama Cobranampag. Iskay waranja chunka hanchisniyuq watapa, iskay pachak iskay chunka pichhayuq yupay chasqa expedientepa sentenciantam, página web niskapirik sirachinku. Chaypim ñawinchakuchkan pikuna votaskankuta. Sayapakuspankun votarjunku Augusto Ferrero Costa, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada, hinallataj Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistrado kuna. Contra piñatajmi votarjunku Tribunal Constitucional Umallik, Marianela Ledesma Narváez, hinallataj magistrado Manuel Miranda Canales. Votación wan sayapakuj magistrado kuna yuyaymanaskankuman hinaja, plazo juzgankutam usurachinku. Chaymi sunat wasita kamarachinku, mora intereskunata chullanwachinankupaj, intereskunata amaña cobraspanku. Legal plazo nisqa llumpariskankumanta amaña cobranapaj, hinallataj hatipaykunapi pagaskankuta sayachipunankupaj. Contrapi votajkunañatajmi, Ledesma Narváez hinallataj Miranda Canales magistradokuna, paykunam niramunku telefónica amachakuy mañakushanja, manas allinchu. Hukñan nintas chay mañakuytaja puririchina. Chay puririchiypim, rimanankuraj empresa capital ruwananmantapuni, hinaspapas ley kamachiskanmanhina intereskunamanta. Telefónica abogado rimariskanman hinaja, tributario pagananja, chaninchasqa kachkan hanchispachak iskay chunka iskunniyuq millón soles kullhipi.